constituency Sangtilang Swalok Cheng Pikitip Asake Kipang Cheng. Chesong Karbi video alamarjan Kapaklang Kapang Cheng. Nilalong adung Tamul Bari Arong Asar Dunon Naiding Apan Pang Tek 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 Apran Armut Tekang Den. News time along pen kadoko ve phanta kardon pa jiriglo nambir doctor pen arjoi tha owedon angbong jengki thip ke pachi hungjia phanpura harokhat constituency arlo sangtilang so KCS asai hemalong nikre pho pharman jengki thip achike kipang chengpon Difficultural Center lapen KCS pen kibila sosike Karbi Anglong Autonomous Council jutang hinar pukedo IEM Rup Singh Teronsi jangmi kre chok arni la sosike pangcheng ponlo jengki thip asike kangpu amailong harukhat constituency MEC mate EM Khorsing Rongpi jutang asai kam Deputy Director Hemari Tokbi Karbi Cultural Society amai Pochandro Singkro jengki thip ke thanjia bang Protap Ingleng lapen KCS harukhat branch ke charia bang kubang phiatum chetong dun Chesong Pukarbi video alam arjan jangmini phai krechok si arni pen Difu Club along Difu Cultural Center at Deputy Director Hemari Tokbi rideng pen ingpupon tanglo Li production pen kason se la solam arjan along Dhiren Kiling Serdihun Katharpi Jirga Phangchopi lapen Arya Sang Hotum Chipar Jandun Lam arjan Kangpua Mailong Karbia lam arjan asong Bidisar Samson Terang Bukulbon anong ikilong abang Pujor Singh Bay Chipongsajir arong sarthi Ram Teron pen cheng lok pen an Karbia lam arjan aphan kaching honarat chetong dun Chipongsajir ching thura mai akong chun bak Lokhinat Teron si alhia phan ki pachinya sai pachun ponlo Lumbajong constituency ang kang difulam ding kachileng atawar pi adung kedo nailalung Tamulbari arong asar dunon naiding panjang mini pai kritrok ajo apor pang tek tek thia bang photum apran armutegang det pusi pherangkia tumpen birtarang pali birta kilong dun atengke ajo por phai nerkep apor malam ancho det pen ahem asoratum pen pen hemalong ingni pronghut men pang tek tek thia tum hili pen ki aptekang ajo dunon naiding aphan aning along hili amu rokoklo Tong sekot pen Difu Civil Hospital an kipon bom hut towar ibengan apran dam julokisi birta ribdun long postmortem aphan ke ajo kakdik kuk ajok pedap adap ansi saideng ponlo lapen komaratum si duno naiding aphan apran karmut tekang ma birta kitok apor an ke klarda birta long lelang non malam sopor phan dhine pharma birta mang manik sina Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Jubu Sports Restaurant, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125.
Please make your visit in AL Exotic showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near Esser Petrol Pump, Diffu Karbi Anglong. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people thad bir dalang wangthulo Students and Youth Council Nilep Coordination Council atum jangmini phai kretrok arni ki parjap Sonjit timonga phan mai phula ben rup sing phang chwa phan chunba arpu ki pekpon abirta nangle Mailong Alhui Aman pen SYC Central Working Council Amai pu Harlong Bika Tharla pen KSA Akong Chunbang Thompson Rong Pila pen HSDC Bokojan District Coordination Council at Chunbang Amlong Ingtiatum Chetongdun Mailong BDCC Amai pu Waisong Terang pen Mai Chipahan pu Ponsi Hemprek Alam pen Chenglok Rong Rup Kaching Tur Thekji Alam pen Lokichar Lianat Kapaprang Nun Thekji Alam Haihu Chitanchi Mompon West Karbi Anglong Hawaipur KSA Amai Pialong KSA Amai pu Samson Teron Lam ke Jayhud Karbi Anglong Termas Council CM Tuliram Rong Hangapan Kaning Jenang Nelam Kaning Jedeta Jok Lam ki Ambongwe ke Japose Kat News along Birta Nangle Birta ki Klang Atengke KSA Amai pu Samson Teron Hawaipur KSA Amai Pialong ki Punang Nelam CM Tuliram Rong Hangapan ki Puajok Lasolam Bitung Reng Thama Constituency along Merok Asonsi Cheteranlo KSA Amai pu Teron abang CM Rong Hangkacharia Sarkar mate Council aphat habit aphagason pusi kaning jia jok BJP ke kroyarat angbong hur chudutlo Bitung Reng Thama Constituency BJP arat Lasona Lampar kaning jia jok CM Rong Hangaphan Jongduk nang ji pusi KSA Amai pu Samson Teron aphan apor pilo প্ৰতিবাদ মানে যোৱাকালি যিটো আমাৰ হেৰি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বুলি আমি চেমচন তেৰণ বুলি আমি গম পাইছোঁ তেখেতে মানে যোৱাকালি যিটো হাবাইপুৰত যিটো তেখেতে মিটিং এখন কৰিছিলে তাত কাৰ্বি ভাষাত যিটো তেখেতে যিটো ভাষণ দিছে ভাষণ দিয়াত মানে তেখেতে কালি তুলিৰাম ৰংহাং কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ কথাই কৈ মানে তেখেতে এই জংগলী গাহৰিৰ লগত তুলনা কৰিছে আৰু অসমৰ জনপ্ৰিয় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো তেখেতকো গাহৰিৰ লগত ৰিজাইছে তেনেধৰণে কৰাৰ কাৰণে আমাৰ দলে মানে যিটো আমাৰ দলৰ নেতা আমাৰ নেতাক যদি গাহৰিৰ লগত ৰিজাইছে তেতিয়াহ'লে আমিও গাহৰিৰ নিচিনা হৈ আছে সেইকাৰণে আমি গোটেইটো আমি দল আমাৰ বিজেপি দলে বিথুং সমষ্টিৰ বিজেপি দলে আজি তেখেতসকলক খোলাকৈ আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিম আৰু যদি তেখেতে যদি মাপ যদি নোখোজে এই গোটেইটো এতিয়া গোটেই পৃথিৱীতে ফেচবুকত আপলোড কৰিছে আমি আপোনালোকক কণ্টেক্ট পাছতে আমি যিটো তেখেতে ভাষণ দিছে এই ভাষণ দিয়াটো আমি তেখেতৰ পৰিয়াল বা তেখেতে যদি আহে সন্মুখতে আমি মাইকত আমি এই ফেচবুকৰ হেৰিটো আমি শুনাম আমাৰ ৰাইজক সেইকাৰণে আজি এই প্ৰতিবাদটো আমি কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু তেখেতসকলে যদি মাপ নোখোজে বা আমাৰ ওপৰত যদি ভুল হৈছে যদি স্বীকাৰ নকৰে তেতিয়া আইনগতভাৱে আমি ডংকা আউট পোষ্টত আমি এজাহাৰ এটা দাখিল কৰি আহিম KSA Amai pu Terona Hinpenta Adi Kanglira Jok Lam Kaningji Chokche Dat Lobusi Chekobir এইটো মই মানে ক্ষমা বুলি নহয় মই ক্লেৰিফিকেশ্যন এটা দিম আৰু মই ভাবোঁ যে সেইটো মই মানে মোৰ ভাষণত মই যিটো স্লিপ অফ টাং বুলি কৈছে এইখিনিতে মানে মই যথেষ্ট বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ মোৰ স্লিপ অফ টাং বুলি মানুহ চবে ভুল কৰে গতিকে মই স্পীচ কিবা কওঁতে যদি মোৰ মাজৰ কিবা এটা যদি তোমাৰ ভেৰি আনফৰ্চুনেট গতিকে মই স্লিপ অফ টাং বুলি কওঁতে সেইটো তাৰমানে মই ভাবিলোঁ এইটোৱে চাফিচিয়েণ্ট বুলি মই ভাবোঁ
halapu bitung reng thama constituency a BJP atum kesa maipu Samson Teron aphan chongduk nangji pukaning JK kopai ki langno la solam kesa kokchunang mondoling hisining J তুলেরা রংহে আমার প্রেসিডেন্ট আমার কাবি সংসদ প্রেসিডেন্ট নুন মেলবি এখেতকে যদি বিয়া বিয়াকে গালি গালাজ কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে গতিকে সেই বিষয়টো তুলেৰ মহা নিজে নিজে ক্ষমা বিচাৰ কৰিছে যদিহে নিবিচাৰে আমি আহিবলগীয়া দিনবিলাক আমি এখেতৰ এগেইনষ্টত News time biota bagila pans kangton poniglo domi thangmi kurang thu